برادر جی خوددا الیاس چر بیجه میرک بر پرسیار خلی سریع دموکراتیکا شنگالی دبیجه گرک مالبات هر مالباتك ایزیدی دعوة لهمبري مالا برزاني مالباتا برزاني دعوة بك كابي هناك ازدي لأمريكا تشتكي ولو كرنو جامر ولو بيجي خمناك برا ولو بيجي خمناك از زانم افناسين اپوچيانا لي خوزياش مالا خودير افناوي خوديداي چیه دا خویانیا آپو کد بیجه ده ناوا پککی ده 14,000 کس هاتن تصفیه کرن خوزی اجمالا خودیر اف 14,000 کس 14,000 مالبات ایوان 14,000 دوز لهم بری پککی هاتنا بکرن خوزی اجمالا خودیر اف کسین کو مالبات ایوان پککی هاتیج مالبات ایوان رو گوتی ما تصفیه کری يعني هرن دعوة لهم بري بكي بكن وشما هو بچه حقي زاروكي ما تصفية كر چونه مبحثا لازگيني قدو كر كو بكي تصفية كريه و ايكو قاشو ده تصفياوي ده يعني خودي رول و خودي بريار بو عاموده محمد خيري عاموده بكي چوجي ويجي كشت ويجي تصفية كر لازگين بدست محمد خير وشو محمد خير عامودي جي تصفية كن هر دوشي قربانيين هيك خوزياج مالا خودير از حاضرم مالباتا محمد خير عامودي بخوازه مالباتا لازقيني قدو بخوازه مالباتا عبد الرزاق مال اسماعيل الادربيسيه بخوازه مالباتا علي داوي يك جهر دو زارو كان علي داوي بككي وي تصفية كري يك جهر ديا يا عبد الرحمن يا عبد الحميد يك جهر ديا کی دخوازه از حاضرم که شهاده بدم از حاضرم کی بنفشا شیتی که پککی تصفیه کر شاهین قرته به عامود پککی تصفیه کر بالصدا بحزاره ایکو حموکس خواسکا اف کسین کد نوا پککی ده بآخبن و بحثا چیروکن پککی بکن و تصفیه اند نوا پککی ده و حمو دعوة لهم بري بككي لفر لأوروبا بك خوسكا دا ازمنرم اف خديدا الياس رابش مربع آخر ومالباتا برزاني يو والله عيب ناخذن يعني كيف اخذن سرية عرضي ابوتشينا اخذن دنافا كردا شو كردا دنافا روجلاتا نافين شو روجلاتا نافين دنافا دنياي دي تفجركي وكي بككي وكي ريخسنا بككي كو كردا خواري بإشكنجة تصفية يعني ايش بيجم انا زانم يعني شوابين زمان صال يعني 100 سال درباس 100 سال درباس ببن ومرل سر جنايتين كدناوا بككي ده بيك انينه ناقدا للبناني للشامي لعفريني لعفريني ولحلبة كان دنوتوس السيادة ها نا تنيت فان صالي ده دو صالي نوتوس السيادة كو آبو بخوت شو درباسي عفريني بو وشوقي تصفية شيبون لاندري عفريني ايكو وان كشتن ايكو وان شاندن شيه ايكو وان شاندن مالي ايكو يعني نافا ريخسنا بكيكي دو نوتوس السيادة نوتوس شاراده لحلبة ولعفرينة تبليهاوية كي بأخلاقي يعني نسري ونبني ايكو شاقدوي قناغا هاند لحلبة بنزانا بيتشد نابا ريخسنا باكي كده شي بو يعني شي بيجم يعني تصفية وجنايات كد نابا باكي كده اب مالباطي وان رابن دعوة لهم بري باكي اف كسي كنا هاد لدربانا اسفيم ناكم يعني صلاح الدين شريك شمال لهم بري باكي كده دعوة بناكم چما از فهم ناكم سليم چروكا چند دعوة بلكي كربشي سليم چروكا چند دعوة لهم بري بكا كيفا كريه لفر لألمانيا چما
gerek dawel hemberi PKK bebe. Salih Aras nivîskar lêkolîner û berpirsê PKK ê berî dawa doz ev kesên ku dev ji PKK berdane. Ew ê li Kurdistana Iraqê Nîzameddîn Taş û Xelîl Ataş û ev ê hemû ev ê ku dev ji PKK berdane. Çima naçin doz li hemberî PKK venakin li pêşiya dadgehên Herêma Kurdistanê. Yani wextê hemleyekî qanûnî bi vî rengî li hemberî PKK çê bibe, ev kesê û kirêgirtî wek Xwedê da nayê neaxive li ser malbatên Kurda ku çi bêjim yanî kêmanî û şaştiyê malbata Barzanî hene, kêmanî û şaştiyê pedekê hene. Lê di asta herî kêm de ha neynûka Mesûdê Barzanî bi hezar kesê ku ji Apo welatparêztir e. Ji ber ku ji bav û kalê xwe û ji kalê xwe yê çanda. Yani di nava kurdewariyê de di nava têkoşîna xebata ku ez çi qoyse ez Mesûd Barzanî nehecibînim. Di siyasetê de dibikos nehecibînim. Lê ez nikarim li behsa kurdewariyê êrişî vê malbatê û kurdewarî şek û şubhetê bavêjim li ser vê xebat û têkoşîna vê malbata hene. Eyb. Medya PKK dibê ji ber xwe fedî bike. Cemîl Bayik dibê ji ber xwe fedî bike. Ka bavê Cemîl Bayik di nava kurdiyetiyê de çi kirbû? Kalkî wî çi kiriye? Hela em bav û kalê Duran Kalkan naz nakin. Bav û kalê Apo di nava kurdiyetiyê de çi kirin? Çi ne ev ê ku tên de axivin ya. û malbata Barzanî û malbata Barzanî derdekî wan nema û ji mir pesnê Atatürk bidin û êrişî malbata Barzanî bikin. Xelas mesele zelal e. Mesele zelal e kî xizmeta dijminê gelê Kurd dike.